Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Brian iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatak unay ni Sandra a girlfriend ko. Impatag ko. Gapo ta impagarup ko nga ison ti babae a para kanya. Ngem nagbiddutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brian dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Brian, kasano akpaitan? Diyak kaya't adito'y talatan Manila ng agnaed. Nang runa ita tamasikuga kun. Diyak mo't kaya't agawid iji Pangasinan. Amo mo't a broken family tinagtaudak. Pampanunutak mo't dahi ta, Sandra. No kayat mo, agawid talaangan iji Bagyo. Makipagnaad tapay laang kadananang. Agsapulak laangan iti panggidak ijay. Amangan mo't no agungot dagiti naganak mo. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nasingpat dananang kantatang. Kas tamot dagiti kakabsat ko. No kasta nga rod, planuan ta na sayaat. Iti kasta, makaawid tamot dun. Diyak maanusan ti pudot dito eh. Di ka madanagan, Sandra. Makaawid tamot laang iti kabiitan a panawan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Hello, nasayaat mat anak ko. Itaman pa yan nakaawag ka. Apay, awan trabaho ita. Awan, Nanang. Sa anak ang nagtrabaho. Imawagak. Tay pakamok nga gawid kami kini Sandra intun umay alawas. Ay katuna anak ko. Awan parikot iti dayta. Nasayaat mo't laeng no agawid kayaw. Nang runa kat na kunam mo't amasikugan ti kayan ayat mo. Agawid kayo nga raw. Tapno maamamumi mo't ti kayan ayat mo. Nanang. Padaanan yo, ti panagawid mi. Imawag jay may sa agayam ko. Kat, anya nga rod ita. Makipagtrabaho ako makankuana. Do alawas tan dito'y Bagyo, manipod nagawid ta. Isong agtrabaho akmat ko man. Rumbang laang iti kasta. Mangsapol ka iti boarding house. Diyak magustuhan ti ugali dagiti kakabsat mo. Kan may isa. Diyak kaya ti agaywan iti masakit. Anya? Unam kanya ka nasingpat dagiti kakabsat mo. Ngamsaan mo't gayam. Ni, apay. Anya ka diti inarabid na ka. Awan mati amok Basta, diyak magustuhan dito eh. Kayat ko, amang sapol ka iti pagabangan, tapno makalasin ta. Ay, nasayata da ka anak ko. Itaman pa'y anarabian ka. Ad na ngamin impasangbot ni Boss Tatang. Iso anarabyanak. Aya. Ingka kitain ni Sandra ijay seledyo. Rimwar itay aldaw. Di mi amaw no sa dino tinapanan na. Kat simang pait anabartek. Anya? Di matalo na bulan ti sikog na. Maapay nga agin inom iti arak. Hindi na pampanunutan ti salon at agbalin nga anak yaw. Tatang. Ay, ala, yung kakitaan. Riingam, tagiddan kayon amangan. Anya ka din day tangar aramidem, Sandra. Anya ka diti madingay naramid ko. Panunutan ko mati agbalin nga anak ta. Ti salon at na. Sa dino tinapanam iti kalman. Kunadananang kantatang, ang narabyan ka anagawid. Nabartak ka pa'y. Napanak lang ijay taon. Imawag namin dyan may sa agayam ko. Iso ang nagsarak kami. Tila ipulpulong mo, tagita naganak mo. Pangaasim ko ma. Di mo kuman ululitin day jay. Likli ka mo ti inom. Ti anak ta ko mati panunutam. Sardang anak man, Brian. Amok ter aramidak. Iso adinak diktaran. Ibagbagak laang ti pagsaya atam. Adda nakitak amay sa apakete ti sigarilyo ijabag mo. Pangaasim ko ma.
Sardo nga mo day abisyum. Siyak. Sa anak nga umin-inom. Nga oray agi inom dagiti katrabahwak. Sa anak pa nga agsigsigarilyo. Sardangan na kunak na eh. Ala, ingkag trabahon. Nagadulakit din nga ibagbagam. Sandra. O pare, apay aday ka maten matagtagari. Kasla na unag ti pampanunutam Un nga rod pare. Parikot ko ni Sandra. Apay pare. Diyak amon niya ti aramidek. Tapno sumardang iti panagin inom na. Madanagan aklaunay. Ang mga apektaran ti sikog na. Unay matanda a girlfriend mo pare. Ati yung nakapay nga agbisyo. Un nga rod. Napigsapay nga agsigarilyo. Nubagaak. Sa bali mo ti sungbat na. Ung tanak pa yan. Ay, unay matdaytan. No siyak siguro. Nabayagan a pinanawak dayta. Nabisyo a babae. Di na panunutan anadagsan ti trabahom. Gamigat-gatang nalaang iti arak kan sigarilyo. Pare, numaminsan, kayat ko nga ungtan. Numasyanak launay kan kuana. Kan maysa, nagulo ti pamilya nagtaudan na. Ay na pare, uray no kasta. Ikam iti pagnakman na. Kasanon no ipas ngay na ti agbalin nga anak yo. Saan ang mabalin akas jaylatan? Anya kamutan Sandra. Inaldaw ka dilatan akastoy. Apay. Anya, man ti basol ko aya, Brian. Damagam no anya ti basol mo. Apay. Nasayaat ka di ti aramidem a panagin inom. Deta pa nagsigsigarilyom. Brian, sipod nagamamuta. Imbagak matan kan kakastoy ti bisyok. Ita, agungat ka. Madanaga na kiti agbalin nga anak ta. Ang mga no iti daytang aramidem. Kat saan anormal ti ipas ngay mo? Amok, tararamidak! Saan nakakaya na idikalman? Anya? Imbis ko maamapan ka agpa-prenatal. Tapno masiguradom ang nasalon at ti anak ta. Ngam saan mat? Taday taagin inom ti aramidem. Ay na, anya ka da klase a babae day takayan ayat mo, anak ko? Nanang. Ay, jak amo na anyat maibagak. Sapay kat di na kayat ti mapalagipan. Pasensyaan nyo lat ta kuman, nanang. Amok nga addan tulat ta pagbaliwan na. Siguro, saan pa'y nga ita? Ay, kasanon ngay no agpas ngay. Kasta kadilatan. Ipakpakita na launay ti kine-responsable na nga ina. Nanang. Itapay laeng agpanunot ka kumamatan. Sapay pagsawan nakpay no di na magustuhan tinaluto asidaan. Kasla sana nagtaod iti kinarigat ti biyag. Bayan nyo, nanang. Kasaritak ni Sandra maipapan iti dayta. Hello, honey. Hello, honey. Apay, di mo sungsungbatan ti awag ko itay, ha? Pasensya ka na. Kapampanaw laang ni Brian. Iso ajak na sungbatan ti awag mo itay. Kasta ka di? Katanya nga eh. Agsarak ta ka di jay taon in tonal daw? Wala. Saan ang mabalin adita agsarak? Aginom ta. Itayak pa'y ang nakatakder dito. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo. Asino dayjay? Gayam ko lang dayjay. Kan kalugarak iti Pangasinan. Tabawak para kan ka, kan iti agbaling anak ta. Ngam ita, malaksid iti panagin inom mo. At dapay karelasyon mo nga uray masigug ka. Brian. Awanan ka iti bain, Sandra. Di mo la pinanunutirigat ko. Maipay ko lang ang amin akayat mo. Ngam lukluk kong naklagayam. Ngam no saan ka lang ang masigug. Itay ka pa pinapanaw. Napunuan akon! Unay matanday ta babae, anak ko. Di na kampay kabain anak-anak mo. Tatang. Agasam manday ta. Masikog. Nga maaramid na pailaeng ti makirelasyon iti sabali a lalaki. Brian, agpanunot ka na imbag. Sa dinutayan mo. Ha? Tulungan na. Nanan.
ni Sandra, tatang. Agpukpuk ka. Ingkakitaan! Apay, anyat napasamakan ka. Apay ang agpadara ka matang. Apa yun? Anyat napasamak ka ni Sandra. Brian, di anak ta, awanan. Saan apod no dito? Ipanda kay di ospital. Brian, pangasim ko ma, bakawanan nag. Amo ka basol ko ti amin. Iti daytoy ang napasamak. Di mo namnamaan ang mapagkawan ka. Basol mo ti amin. Sa anak ang nagkurang ka. Ngam dinak inpangag. Pagbababawyak ti amin. Diyak gayam ka mga na mapukaw ti anak ta. Gapu amin dayta iti panagin inom mo kan panagsigsigarilyo. Kanti pan nakarelasyon mo iti dayjeng Alfred. Brian. Itatawanan ti anak ta. Nawayakan. Itad kon ti wayawayam. Maaramid mo ti amin akayat mo. Di kan pakibiyangan pa. Di ka kumagsaway, di kasta pangasim. Amo ka nagbasulag. Kami ti dayto yan nabasamak. Ikarik nga agbalbaliw akon, Brian. Kas itinakunak. Awan manamnamamon kanya. Pare, masya naklaunay kan ka. No apay mat ngamin akas kan kwa na payla ang tinatumpungam. Ay, pare. Sayang taagbalin nga anak yo kuma. Uwan nga ron, pare. Maladingita naklaunay. Aging gaita. Diyak kasarsarita ni Sandra. Kasla kayat ko adiswan. Among pare, saan akas kan kwa na ti babae aparakan ka? Nukuna nang agawid ijay lugar da. Bayam palubusam kit di. Saan tupay anasyan ijay sikog na? Sikan tulakit day. Pare, anya nga iti amom no agsarsarak dalat ta iti dayjay nga Alfred. Nangrungon na ita. Taawanan jay sikog na. Day tangarot ti pampanunutak. Bayamon, kakaasi ka lang iti day tangar arabidan nakin ka. Isu apalubusa mon. Ay na, nasaya at simbang petkan, Brian. Apay ka di tatang. Saan ka di nga imawag kan ni Sandra? Saan mo tatang? Ay, hawanan. Pimanaw ni Sandra. Inala na amin agargaret na. Di na ka numaanusan dito'y balay. Agawid ka nulaangan ije balay da. Anya? Linapdan mi kininanang mo. Ngam nagpilig. At danang sukon kan kwa na lalaki. Panagkunak ni Alfred Dayjay. Anya? Agbarkat tagidi, pare. Saan na balay? Siyak ti makam mo. Ngam nabartakan, pare. Agawid ta kuman. Ang mga nuururayan da kay balayo. Itaak lang nga ginoon, pare. Uray apagbiit la kuma. Malipatak ti inaramid ni Sandra. Ay na pare, di mon panunutan dayjay. Saan mo atagi sayangan dayjay a babae? Saan ang may bagay kan ka? Nasayaat matapin manaw, ta saan kat asikati kakaasi. Sabay ko mat. Tamakalipatak tumarlaang, pare. Nagsakit, pare. Nagsaruno na po ka. Dagiti aginak. Ay, nasagit at talaga, pare. Ngam saan mo mat-anagayatan tinapasamak. Sabay ko ma. Tanaragsak ni Sandra iti. Inaramid na kanya. Sabay ko ma. Tasaan nga agbabawi. Agyaman aklaunay iti panangaklon mo kanyak, Kate. Ay ayatan ka unay, Brian. Napanagnagak ti kinasingpat kan kinapudno ti panagayat mo kanyak. Ay ayatan ka unay, Kate. Ikarik, adi kan to pulos baybayan. Agyaman ak unay no kasta, Brian.
Sapay la ko ma, kasaan kanto nga agbaliw. Saan? Ikarik dayta. Kasanon nagsubli ni Sandra. Talo at tawanan tinapalabas, manipod pimanaw ni Sandra. Kan may sa, linipat kumutan. Saan nga iso ti babae arumbang apang ipaayak itinapod nung ayat. Nudikat sika. Agyamanak, Brian. Ikarik nga ayatan ka itinalablabas pa'y ngam iti panagayat mo kanya. Kat ikarik, asaan ko nga iparik na kan katikas iti naramid ni Sandra. Agyamanak no kasta, Kate. Nakaragragsakak launay, tanaam mo ka. Kasta unay asaam ti impalakam ni Sandra kanyak, Mr. Lonely. Tawan tinaglabas, sakbay anak iliwliwagat. Ket ita, addamat tendua nga anak mi kini Kate. Naragsakak, gaputa jak napadasan ken kuana, tikas itinalakam ko itinapalabas. Tuy pagayam mo, Brian. Pagayam Brian, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Husto ti panangaklon mo iti amin. Ani Sandra ket saan aparaken ka. Naglakam ka man iti saam iti damo nga ayat mo, ngem iti may kadua agundaway, nasarakam ti babae, akapkap nekam. Sapay la kuma, tagtultuloy yan ti ragsak, ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Brian, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutaso. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.